Ki bor penya jong ke school Nongjeri Presbyterian Secondary School hak arpo tring nailar kila yuak ban pli pat ba ya umat sa jing kan mau balate hak mat kal pelau jong ke school kum kadak ban pen pau ka jing sngongu ya ka jing ais ngobha ya ka jaka da ka long yeng jong elite Welling Roy Jerwa bat li temen besan Dr. Friday Lingdo ubala long teng umentri sorkar jela na ka benta bante ya ka building jong ka ni ka school. Ya utai umat sa jingkan mau lawan ban pelida Dr. Didi Lapang Menteri Rangba Barim ke jela bat ubaderu advisor jong sorkar jela kum ukongsan haka jingan lang ubat Charles Marngar MLA bat MDC Mauhati ubaderu President ke School Managing Committee Bak James Bornjana Chairman Nongjeri Pelun temembasan WB Mali B. Christian Secretary SMC, ki bahayang Hasem Jong Elite Welling Roy Jerwa, bat lead temembasan Dr. Friday Lingdo, ki nong hikai ki kena school bat ki way. Ya uni umat latai de ki bor penya jong ke school bat kabalang Presbyterian, ban pensak jingkan mau ya long yeng jong ki ki arngut ki rangba balaklat no. U Dr. Didi Lapang haba ajing keren haka jingalang, ulaya ro ya long yeng jong Elite Welling Roy Jerwa bat lead temembasan Dr. Friday Lingdo, halor ka jing long lakloi ban ais ngobha ya ka jaka na ka benta ka jing montoy ka bakrau jong ki kena school ha ka ba ka te ka jaka ka bala ais ngobha menta klayeng da ka building school ka bahe na kenal bagan jing persang jong iban penong school ni gani sion nong jeri labor kom ni rei jing peni isa jing don ki jaka kalau masito Ngai, abangi perhat yang kata kapor, mengamal bahwa Friday dong di musim, nanti kajing dong kajing jom bahwa Friday bagi para kami misalnya orang kapor, bah jerwa mah, ya kumta bagi sensa senai kapor, sutil dan musim ini, jadi nasio Bapaknya pun cuma sih macamlah slot secretary haying nono kajing tentang kau kata kalau kajing Frank ban sekali. Tapi harga juga tak. Maka kajing pun kam harga ban kita kela baru hal sempurna. Dan perasaan orang itu adalah dan kam juga dijadikan pula. Kalau debenyo kita debenyo daga kasih debenyo ka jaka kaumit borok kini keren haden bangil sel ke sur yang kayeng yang Friday lenggo kalau pembersin ban syakri di mana ban Charles mialai ban ya bersulok yaki ban yo khabor betoni jelek ban ikanulang nekanu itu ke pilot pijoran tuye Nendo amto kalau mau Friday dengan kapan deh don fighting itu keter ada ke ya bon hata basila mundur bain ai ya ke jaka na komenta basila school waktu malai keren mana ke dor domur kene kata nanam pemurti hata tahu apa musim sekali kalau mau bajur haru kata baru sumbai bakila bet ulami baru orang ni, bangai kawai kawa, itu nak kena kaya longi dalam bah, itu kamu mesin, jom kajing syakri, lah hakan orang berdua, tapi kalau itu kamu tu, kalau bah milai beliau kerjakan berpenyeng ke sekolah, bah apa yang ke sekolah, milai beliau yang dinohikai, angkat milai beliau yang We're so grateful to your family. We should not forget your father, great Dr. Tulangisan Friday. Your kindness, your goodness. We are here today as the school managing committee and the Nongjeri Presbyterian Church. You have got a land, part of the land is given to the church. We are very thankful to your family. We have nothing to say. As Nongjeri Presbyterian Church and the school managing committee, we do pray, God Almighty, so that
God will shower His blessing in your family. Blame berku yang kesan berjumpa baru. Ketika kita sekolah kemengilan yo, ketika kita aisyah bahan dalam pengikir kemudian, ketika kita kampung kita sekolah, ketika sedih kita sekolah, ketika kita aisyah bahan lagi yang kesan baru. Kemudian kum presiden John the managing committee, agak cukup perlu ngasih ni kita kum nominat members of the legislative assembly. Banyak yang kini kupor, ngaptip ke ke JUE jom kebal. Bagi ayah ngaku yang presiden hadir jom di doktor di dalam. Yang bagi ke JUE ke jom di. Berpetan rong hagi terpeng di jomah. Nak kembali ke sekolah. Yang pagdon ke selesai. Dengan siapa yang kamu kum presiden nak kembali jingkit di. Pada ke JUE, pada ke jingkit adalah mission, pada ke mission. Bala kumno ke sekolah ke jongi ke pernah berdaya ke cakap kopiang kamdei malong tangkat ni. Ingin sesang dengan nismat, presiden sekretari, bat ketir baru kue ke managing committee, ini persiapan tristom bat ketir yang sekolah. Kalau ada yang kepor, kalau biangnya yang ini, nak kalian jongi mahir doktor di lepang ilan jongi yang Charles, kalau ada yang kepor, bat klino yang harus sekretari. Tengok mahir. Middle come ke foundation. Kalau middle ke foundation ke kebiasaan, middle position semua. Bagi lau yang ada di kita. Lalu nuru, ni hapan yang kesal, bagi hapan pleno semua yang ke English section primary. Kenapa di kena school kita mi lantai kini apa wan kami. Ye, Glen Roy Jirwa. Again, we have to eat our some atlas pa rapsal. Ipaid la transfer kahian joni. Ikila transfer mo ire jaka sehiman joni kong 150 no raka mo house nam atlas pa la kuwe. Ni na kaya kahian. Mismo dedo banay buram. Ini dongi ini kesamaan kata semua. Bahkan tu orang yang Kristen menjadi baron. Ini yo penghit ini jaka. Isu itu Islam Muslim, bab jaka pemajan pendidikan. Bahkan orang yang ini orang Iwan Jom bangsa Muslim. Hampir masih tidak kuat. Kebetulan mereka ini juni. Kaki kepon, ini juni. Nama ikon senang ini dari maramba juni. Ibu kata ini bakford kan kemor. Sekarang katakan juga kot ini upon. Nama baik juni ini saya dirindu. Ijulang parlok kan. Palima diri lapang ipajuni dokmate dima mati namal jini diri pa palima diri lapang nakaling reyeng inmendoni ila ay nilijaka sa kapalang hakakasan tarik ujan dari ahda san kakabay Hakador kabarit ha. Pernyayi mo iblay, kanina school, kalalak kalayan kuminta. Mismo mo kurang ro, yung managing committee yung school kami, bagilayo panuan, panirang kapuntas ni, hakilas ni, kalay ko 3 oras ada aksa. Akan dipilih umat sa kenal kalongin doni iyet belengro jerwa pati pa iyet Friday dindo iyet kumensan Friday dindo